Kuno green pepper kunani kodwa It's supposed to be like that. yes. Ube. Size lapha. Ngiyayifuna imbewu. Ngiyayithola imbewu. No, thina lapha emarketini kwi-research khona bake bacela nje kwenziwa u-40,000 if committed no singakunikeza Dr. Kwafu benze kahle njalo ngaphambi kweNgonyama bakwazi ukuthi okuzosiza umphakathi kufuneka bazokuthula komdala. Siyathokoza selesikhulu, siyathokoza eNgonyameni, sithokoze eminyangweni kaMama uMadlopha Mthetho, sithi bonke abominister kungasithokozisa njengendlunkulu ukuthi bakwenze lokho okwenzakele, basondele esilweni nazo zonke izinsiza ngoba isizwe sikaZulu singaka, sibheke omdala, sibheke isilo, sibheke iNgonyama ukuthi njengoyise waso kufanele ukuthi kube yiso. Oh yebo. That's it. That is quality. Amaqanda lawa enziwa yi-co-op yaseNingizimu abuye edumbe Seyancome. Uyayibona seyancome. It's a good one. Yeah. Njengoba naye yes sibayibangi noma bethi phezu komkhono sifuna bafuna unamarket amancane kodwa sibane kodwa sibe baze basitshele nokuthi ngoba basuke bengama nabesilo ngithokoza kakhulu umntwana waminya office lesilo ndamase siyathokoza ngithokoza kakhulu MEC kaMadlopha ne-executive yakho ekhona abatwana bakhona phakathi kwethu siyathokoza nabesilo induna eyikhona ngiyathokoza kakhulu umphakathi isibhebhane oDubulu ngiyathokoza nabesilo ngithokozela umnyango namhlanje wezolimo. Umnyango wezolimo wakwethu ngakhuluma konke iwona obalekile ngoba ningakwenza konke kodwa niyakudinga ukudla. Ngiyake ngisho ngithi ngiyathanda ukwenza isibonakaliso MEC ngomgabe. Umgabe wabaxosha belungu kuyibona abakhiqiza ukudla eZimbabwe. Kuze kube namhlanje iZimbabwe babulawa indlala. Ubuhlungu ke lokho kodwa isizwe silambile, isizwe sicasukile. Manje ke umlando wethu siyi-Afrika, siyi-South Africa awumnandi, siwona umnandi. Sesibuka ikusasa esizukulwaneni esiza ukusasithi sona esiyophila kangcono kunalokho esibona. Angazi abantu abamnyama uNkulunkulu ethu esibusisile siyisizwe
ngithanda ukwenza isibonakaliso ngamaZulu ngoba yothi ezinye izizwe ngiyayisukela ngithanda ukwenza isibonakaliso ngalaba abami ethe sibusisile ngomhlabathi gijima sifuna ukwenza ezinye izinto akasibusisile uNkulunkulu ngalokho ethe sibusise ngokohlelo lomlando wethu omuhle nonesindo nowaziwa noqine kangaka hayi singaboni lo siyobheka ezinye izinto engahlangene nathi uNtombane ayi ukhulume kakhulu nalesizwe ngasho mina ngathi niyake ninake izibhishi zami mina azi izinto njengeka Mntombane uMntombane besha 3 hours emini ukhulume kakhulu nani bakwami manje mina angizukukhuluma nani ngizokwenza ngofuna nenzeke lokhu ashi ukuthi wathini uMntombane bathambani yoli ma ukuthi usujwayela ukuthi wena udla amathenda ugqokuthayo yongena eoffice akusiyona impilo leyo impilo isemhlabathini hlabathi awuyindawo ohlezi ukhona umama ubaba uthi wona uyokufihla kusasa wona lo mhlabathi okukhiqizela into engena la enkabeni yakho ngiyacela MEC ngikhulume kakhulu sihlezi no minister wakwa national uStenhazen ngiyafisa uhulumeni naye bakwethu akakhululekile ngalendlela siyisizwe esifisa ukuthi akhululeke ngayo ukuthi sizofaka izinsiza kusebenza ngiyabekisa nje ethi lo mphakathi mhlawumbe uwonke ukuze uneliseke mhlawumbe udinga ngiyabekisa ogandakana ngithaba u7 kodwa uzothi uhulumeni cha nganinika nje ababili kulungile lokho kulungile athamandiya half a loaf of bread is better than nothing ukuthi sesingabona ukuthi ngalabo ababili ke ukuze kweneliseke lesi sibalo umphakathi wona ngiyabekisa ngalowa lapha eMphakama emashobeni yini ozoyenza wona ngokwawo ukuthi kugcina kukhaveke ukuthola kano7 angithanda ukuthi mina uhulumeni usuyithola usukhonjwa ngemini ngoba nguhulumeni kwamina ukhonjwa ngemini ukuthi hulumeni uhulumeni ngimthandela ukuthi uma kubona uhulumeni ukuthi hawo lento le ibiza 50 rand hawo uma uSuzulu uyakwazi ukuthi afake u25 rand kulento uhulumeni uyawufaka u25 rand wakhe uma usufakile nawe owakho u25 rand yini ngokwesilungu kuthiwa i-commitment fee ukhomba ukuthi uyimisele ngalento oyenzayo ngoba akekho umuntu noma uhulumeni oyimisele ngokulahla imali entweni ongayiboni kahle kwenzekile ke kulelizwe sikubonile namanje baningi bamemeze einkalweni bayidlila imali ngokungemthetho nabesilo ke ngifuna ukuba mfishane uMEC usuku lwanamhlanje ufika kwakhe usize kakhulu lokho akusho nje ukuthi ukunyakaza kwempahla suka kunye indawo njengoba isimo sindi samatele kumele ukuthi bakwethu sizwe samaZulu anizwa singehlulwa ngabantu bezizwe ukuthi akho nkomo enyakazayo manje ngiyabekisa futhi uma uthi khona umuntu ofuna ukuthi elobole ngiyabekisa ngapha intombi ngapha ngapha ngakimi ngapha kwaNongoma akeze ezothenga inkomo
la kwaNongoma ngikhona mina ngonyama bakhona nabanye abafuya inkomo la kwaNongoma engasusi inkomo eNewcastle eyilethela ukungezwa lokho umthetho bakwethu ukhonela ukuzovikela thina awuzili ukuzosigqilaza manje ke vese ufuna ukuganga uyabona nje njengamanje abantu abangawulaleli lo mthetho wokuthi impahla ayihambi isinoma kanjani amasela kuodwa amaselo kuphela manje ihambe ebusuku futhi amasela ngiyacela ke bakwethu isizwe sonke sivumelene no MEC kuzophuma imemezelo ngoba kulimala thina njalo uma sephula lemithetho uthi uyabona nje la 2 kilometers kunesiqiwu la lesiqiwu lesi sinamabhafalo ikhona inyathi yini unabantu abantu besiqiwu bayangena mageba asibafuthi vese kumnyama kubovu lesifo vese sikhona bahamba naso lokho nje singayithetha ngoba kunjani cha sikhona fanele uyitshela ukuthi kukhona ngoba uma uyitshela ukuthi akukho ila ingqondo iqala ukuyitshela ikhanda lemtshelo kwakhe khona sukuphambana nomthetho ngiyacela ke bakwethu kubandiswane kuloko okunye engugcizelele ku-MEC nakujabulele futhi nane ngicabanga ukuthi niyakwazi sengeke ngakusho futhi phambili isigodlo lesi sasemashobeni bakwethu akuwona umzwama akusiwona futhi umuzi lo qanyanga ngizwe ngithi isigodlo umuzi wenu umuzi wesizwe lo umphakathi lo la sakhiwe khona ukulo mphakathi ukuthi nina nufuqa kanjani lo mphakathi nuphusha kanjani ukuthi hey bhekani isigodlo sethu thina lesi yasigodlo siyithi lesi yasigodlo lesi isigodlo ke ngenhlahla sisendaweni ngokuma kwaso enhle kakhulu phakathi emphakathini sikhulu futhi kulesi isigodlo ngokwezolimo ngoba kumanje nje ngikhuluma kunezihlahla ngithi zilingana nami ngokweminyaka 51 years ngokweminyaka 56,000 wezihlahla zama academy la 56,000 lo 56,000 nawo uthathe ingxenye yendawo encane kunamadama awu4 kulesi sigodlo. There is no reason why we should fail kulesi sigodlo. Ingenzeka isidara la. Siyabonisana bakwethu. Okunye emisima khona engushiyayo bakwethu akusizi. Ngeke ngijabule ukuba nenkomo eziningi ngoba kumele zidle lezi inkomo. Ngiyafuthi enkomeni akusizona ezami lezi ngezini lezi inkomo. Kodwa mina ke nifuna ngibe ngumfana wenu mina nginesele inkomo. Ninginikwa ngibani? Ngiyacela nalapha empahleni impahla yesizwe ayiphatheke ngendlela akuthi imithetho ebekwa uhulumeni ayibonakale lapha esigodlweni qala iloko nje mina engutuse kakhulu nezinye ke futhi inhlelo ezikhulunywe uMEC ezibaluleke kakhulu nazo okusafuna ukuthi kuyohlalwa phansi bakwethu bekuboniswana ukuthi kungasetshenziswana kanjani ngazo. Angifuni uqamba amanga ukujabulele konke esikubekela etafuleni. Sengivala mhlawumbe ugcina uwesibili ekugcineni sengiphothula. MEC ngikhohle uyibika le ndaba. Kwafika la abelungu bamaJamani. Bathi mabefika la abelungu bangitshena ukuthi bangithengela isigayo sommbili.
Uthi angaze mina ngisitayile isigayo sombila ngizosenzani ngoba ngulimi kwambila lo. Bathi-ke uzasigcina lapha osigcina khona. Mhlawumbe siyosebenza ngelinye ilanga siyozwa ngawe nje. Ngase ngithi-ke mina cha. Manithi isigayo sombila. Thathani lesi sigayo manithi esami. Nisihambise emakhathini. La kulinywa khona umbila ubusika nehlobo niyangizwi ngithini siyosebenza kangcono lapha ya yebo ngiyathanda emashobeni kunala ebenicabanga ukuthi mhlawumbe ngizokhomba khona ngingasathi ngikhombe mhlawumbe ngoba ngincenga ekhweni noma umdolomba cha sifana ayikho enye indawo la singabe yini ngicabangela ini isizwe bengayithathela mina lo mshini ngithenga umbila kubantu ngigayele ngikhiqize impuphu kodwa ngoba ngingumnikazi wesizwe isizwe siyimi ngizosilathela abantu ngathi cha hambisani la kufanele khona ilokho emiseni ngakudlulisanga nje kunalokho isethulo nje la ngibambisana khona nohulumeni ne-private sector ngoba ngisazoyidonsa i-private sector ukuthi ibambisane nani ngoba ngiyazi ukuthi kwanina ngithwele kanzima kulula ngiyabadinga ukuthi beze bezonibambile ilokho-ke nina besilo ebengifisa ukuthi nje ngudlulise through i-concept kaPatrice Motsepe engiyenza through i-foundation ye-Motsepe Foundation ngibhora ama-boreholes iZululand yonke umhlabathi weNgonyama Trust wela eminyangweni wenu okuzinsiza kakhulu lokho kuningi esazokwenza nani nginicela ukuba iwona mnyango engifuna ukubambela eduze ilo mnyango nakhona hayi ngoba mhlawumbe kuphethe uMadlobha cha ngwana bekhaya impela kodwa nje asilime ukudla niyazi ukuthi iApula mase likhiqiza libani niyazi ukuthi iKZN umhlabathi weNgonyama Trust Award uyakwazi singakwazi ukufida umhlaba wonke ngeNgonyama Trust ungasathi KZN iNgonyama Trust iApula mawuthi khona udayisa ngo3 rand thina singalikhiqiza ngo50 cent uNkulunkulu usibusisile ngalokho bakwethu angisho ukuthi ngizoshumayela kodwa ngicela ukuba nje ngudlulise ngihlezi ngusho ngithi kholwani mina ngathi ngithatha lesi sihlalo bengiphila impilo yomjitha mina ngikuzela ngenza konke lokhu kodwa isihlalo ngathi bangihlezi wathi usuke enye indawo manje enjani engcwele wathi ufana ukushintsha indlela owenza ngayo kwaba buhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami angithi lapho-ke isobriety thatha ekubeni uthi ugqoka ama-senses akho akusondeze kuphi kumdali bese ethi umdali hawu usukhona amadlobo useduze kwami kade ngulindile izandla-ke zakho ngikubonise lokho engakulethela khona lapha emhlabeni lokho-ke engifisa ukuba isizwe sikwenze ukuthi Zulu sondelani kuye ukuze ukuthi ivulane izandla ukuze nibone ukuthi yini anibusise ngayo. Ngiyabonga kakhulu inkosi inkosi. Wena wendlovu.